gusura ahantu hamwe gusa kandi ni mu bastar abanyene abamuzi basanzwe bakina film nta muntu ajya gukina film adafite script byamajambo aza kuvuga. What do you mean? Ako rero uri mu Rwanda even na Korea even na ahantu hose bigaragaza ko ntibashoboye. Oya. None se wowe none reka ndakubaza. Mwebwe mu bigenza muti? Tala y'umuntu giwawe ku giti kiwawe. Nuvuga ngo wowe uraza bakakubwira ngo uraba warakaye amagambo uvuga ukayihimbira. Cyane. None sibyo mu Rwanda nta mukinyi urimo mwa kompeta. Wahe. Sheta amafaranga kwana nde ndazana umuntu ngo muri team kwana nta muntu hari ngaha sinjya nama amafilme yabo uretse ko aryoshe gusa abafite na story iryoshe mbaza filme je nkunda nga mu Rwanda The Secret ni filme yindi novuga ndakunda ariko ntabwo iri hejuru ya The Secret hariyo ni nka zibiri ziri inyuma hari impanga kwerekinamo umurundi uzora be experience yo murundi bakinamo hari wa munyamakuru akina ndamwibagiye izina nimba bamwe sindamwibuka umurundi akabamo n'undi mukobwa akina mu mpanga nawe w'umurundi ni n'inshuti yanje na famille yiwe duturanye ngaro urumva iyindi ya kabiri nibajya bazi ya filme yakabakinamo ya ubwo nyine urumva wowe ni wewe umukinyi wa mbere kugeza uyu munsi uri mu gihugu cy'u Rwanda zana dukompete shetamo amafaranga ndabizi nawe wabura amafaranga kompeta amafaranga zana amafaranga tugenda uzane Kanyovya nitwakoranye publicité none ivyo yakoze nibiki tugukuba kane gukuramo rimwe gatatu gukuba kane gukuramo rimwe bese nyane nekereza rindira nekereza uracyatekereza mani bibarirangura wakubiswe jido koko barakuje ukuboko kwanje kwari kugiye kuvara mu ndabi ukuboko kwanje kwaravunise nashaka kumenya ndaza kugashyira reka ndaza kugashyiraho bakarebe ako koko ufite uburenganzira bwo kukerekana kuri kamera. Yego umuntu wagiye kubwira umukobwa nawe yari akiri muto ubumubwira ukuntu ndashaka gusubira mariya magambo ko yamubwiye ariko ubusi nibaza yuko nawe ndayibuka ariko reka mvuge gerageza byamye ni wewe mbyuse ni wewe no kuri Debora kuri umutumba wacu wose ni umukobwa mwiza nakuze byamye ni wewe byuse ni wewe banumye ni wewe nukuri jewe naragukunze bimwe birenze je sindi mukobwa wo gukundana n'udushanoshano utwo mbonye twose uravyumva nukuri Debora kuyu ni umukobwa mwiza nakuze uti ndyamye ni wewe byuse ni wewe nukuri Debora kuri uyu mutumba wacu niwe mukobwa mwiza nabonye niwe mukobwa nakuze ese iyo bavuze umutumba bavuze iki umutumba ni nk'umudugudu ni nk'umudugudu sivyo ni nk'umudugudu ndagusuje cyane wowe ukurikira UB Media TV nitwa Didasi barambwiye ngo turirimbe ngakuraho ngo kuko karabaryohera cyane urumva ibintu by'imiryoshye ntago biba ari byiza hanyuma reka nizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo nibiganiro bikomeze kuza ari byinshi bidepse n'ikintu kibondi tugende tutwika abantu bakora share abantu bakora like aba diaspora muzo mwohereza amahera ngaha kuri UB niko bimeze sigo twikiye se urakoze mubyeyi inyuma ya kamera twaze tuganira urimo mbwira uti ntashatse umugore w'umunyarwanda nabatsinzwe nabatsinzwe gusa kandi none wa wundi
ariko ubundi nzoraba muri baba Miss bajya bitoza uziko naswe kujya ngiye muri Mr Rwanda ikibazo nuko nyene nasanze ndifise nationalité y'u Burundi wari ufite gahunda yo kujyayo nari kugenda nose urande namwe muri kuri kamera mundebere nima ndimo bindebe urebe yuko nta mukobwa natora murangire ndangira ahubwo waratinda ndaguha nimero witwa Muheto nshuti Muheto Divine Muheto uri yanye buri aba yarafashwe bari abari babi si Muheto Divine uri aba yarafashwe imana kubera iki se ntiwajya mu bandi ukagerageza nyine ukamutsindira sasa ntabwo navuga ngo mfise agapangu cyangwa ntabwo navuga ngo mfise ariko icyambere ni urukundo man ariko naribi na nkunda ubwo arambwira murahita mumuhereza namba yanjye ko yibyo kirikari ijya kugerageza try ntabwo nihebye ubuzima je sinja nihebye kandi sinja ncika intege ariko ratio couple yabiryoshye niko bimeze couple yawe na Muheto ku cyangwe n'iki ubwo mirukana na Muheto nawe yari yambaye agapantaro k'umweru nkako asaga numva niko bimeze none se ubona ntajyanishije gusa rero ndi serious ndi kunshakira natwaye umukobwa w'umunyarwandakazi noba ariko naho akati kwanza kati gatoya hafi mane biraguma oya urese mane uziko niba use noneho girlfriend wanjye njamubesha ngo niwe nzatwara noneho mushake mwiza cyangwa nkurangire Naomi Mike yahita avuna umuntu yahita avunira mu mavi wari nyine wakompeta nk'abandi ariko rero reka nkubwire nureba jewe ubundi mu buzima busanzwe ndi umukinnyi wa filime kandi umukinnyi wa filime ategereza kuba afise utuntu atwenza abantu afise iki ariko jewe afise girlfriend wanjye ni mwiza nyereka muzana telefone turashika amahera ubwo byanse uranyishura munyereka kandi noneho reka ndabireka ko nimukwereka ndabiza abantu nkamwe abarimwe muba muri ko murashakashaka wasanga ejo wasanga unkubise ku ntoki narangiza nkaja uza amajoro naraye ndikunda mutereta mbega ntabwo mwizera se ntabwo mwizera ariko nari gerageza ayo mahirwe icyonzi cyo nuko atokwemera reka ndakwereye ndayishira aruta Muheto Divine ari no kuri screen Muheto se uri yanye bahuriye n'uyu reba bahuriye he kandi wowe n'umurundi kazi umushingana bavuga umuke uyu no umwigeme ni umwigeme okay wimushyira kuri screen we ushaka reka mwereke cameraman do aho yereka gushyira ntabwo wamushyira kuri screen bese reka mubaze ubwo ntarahita atekereza ku kiri kwanga ko abantu bamubona nawe yahita bibona ko ari we nyine akagahita agira icyo cyizere hari impamvu ndi kundamwanga ariko icyonzi cyo niwe si ubwo mbwira witwaje iki koko kuri iyo tara tara yo gutereta kuri uwo mwana buriya witwaje kire waza uvuga ngo nta mudugu ufite reka renda kwereke buriya tugiye gukora discussion about love ni ikintu kiri long ni amajambo ari menshi tu usanga tuvuze love irimo ubusobanuro bwinshi sibyo uyu mukobwa wamenya yuko kuva nkigera ngaha muri iki gihugu cy'u Rwanda nawe ariho yaba donc ni umukobwa jewe tumaranye hafi imyaka 6 tukundana ngaho yumvire rero abagerageje ayo mahigwe koko se uratuma ndamushyira kuri screen kandi atavyo nshaka ntabwo nshaka ko ndamushyira ko bishyire ubeme nyine bigaragaze tu shyire ku rubanda nabyo nakora ariko basi ngiye agafotora kamwe ndakagwa ariko ntunsabe nimero nta kibazo urama ifoto gusa ninyiguka ukayishyira kuri screen ntabwo nyishyiraho ninyiguha nkazabibona ngo wanabipostinze nzashyira kuri status yanjye ubwo se abantu bagukurikira uzavuga ngo ninde kuri wewe zabona umuvandimwe cyangwa twa tuntu twa passe twateye ujye twumva nge ngutere pass none oyandi kuko ibariza gusa gusa ahubwo uzamubwire ndakurangire wowe umurundi kazi ndabona ubwo mbega uri umusore uri umusore cyangwa uri umupapa ndi umusore
kameramani nawe rero ni hatari. Ndi umusore man. Uri umusore? Hari umwigeme se? Mbugushakira. Ndaguha nimero yiyo. Ndaziguha aka kanya. Ukaba urandemeye. Nkaba ndakuremeye. Uko abarundi kazi ndabiza Abanyarwanda barakunda abarundi kazi nabihamye. Ariko n'abarundi bagakunda Abanyarwanda. Just hari abantu bakunda kumva ko u Rwanda n'u Burundi n'igihugu kimwe kandi duhuje imico n'akaranga. Uretse icyo dutahuriyeho imico ntabwo ari tuyihuje ariko nari nibesha ahubwo duhuje ururimi. Ururimi tuvuga kimwe kuko ari naho mpamvu nkunda kubwira abantu. Umurundi n'umunyarwanda bakabaye bakundana. Bakabaye bakundana ati gute? Imana yakoze ukira dufyondera akantu tuvuga ururimi rumwe. Kandi ni ikintu twumva twese twumvikanaho. Yes. Ariko sinshobora kuva ngaha mu Rwanda ngo ngiye muri Tanzania cyangwa muri Congo cyangwa mu kindi gihugu ngo mvuge ururimi ndiko ndavuga ubu ngo banyumve. Byo nsaba muri Tanzania kumvuga igiswahili kandi ataco nzi cyo byongora. Ari naho mpamvu Tanzania n'ibindi bihugu naho dutandukaniye. Ariko u Rwanda n'u Burundi ni the same man. Turabantu bamwe turabantu tuba dukwiye gukundana. Reka noneho twigarukire hari akantu nashaka kubaza. Twari turi mu byitwa urukundo ariko ntago twaruvaho nta kubajije aka kantu. Hari umuntu wigeze kuririmba yitwa Mwitenawe Auguste, ni umunyarwanda w'umuhanzi. Yigeze aririmba ngo naho wakunda sinagukundira nta joteme inzara gutemamara. Nta joteme inzara gutemamara. Unara kavuga ngo ikiza ni urukundo ngo urukundo nirwo rwa mbere kuruta amafaranga. Ndakavuga ati iyo joteme uri kuvuga ntiwayivuga inzara yagutemye amara. Donc hagati aho ngaho wowe wemera iki? Urukundo rushobora gushingira ku mafaranga cyangwa rushobora gushingira ku rukundo nyirizina? Urukundo rwa nyago ni rusaba amafaranga. Reka ndabibasubiriremo, urukundo rwa nyago ni rusaba amafaranga. Jewe kandi jewe nora ko ndumukinyi wa film. Reka ndabivuga uko. Imana nigira kuko je sinzigera mba umukene. Kandi sinzigera mba umutinde. Na n'ubu urabona ko ntacyo mbaye. Oya wananyakiye niwe wandemeye. Okay. Sinzigera je mba umukene. Ni kuvuga ngo nzokora ninja gukora ninashaka ngo nkore ya gahunda yo kuvuga ati muri mariage ngiye mu mwanya wo gukora mariage. Nzofata akanya mbaze nesting umukobwa. Ya kuko nimba nifuza ko menya umukobwa uwo ari we byanyabyo nzomutestinga. Bivuga ko nawe uracyashidikanya ugaragaza ko hari abakobwa bakunda maximum. Abakobwa benshi bakunda amafaranga kandi bakunda umuntu afise amahera. Ubwo biroroshye ko wabona umukobwa wo gukunda noneho? Ntabwo biba byoroshye kandi wumva ko uri umukene ubwo bakaba bo kwisubiraho kugira ngo naba abantu bahari. Man umukobwa ukunda amafaranga akundira umuhungu kubera ibintu afise. Ubwo si urukundo. Kuko ejo niyabibura bizoca bigaruka kandi umuhungu azoca agira ikibazo. Hari umuntu wambwiye ntago ndamuvuga ariko yarabimbwiye. Yarambwiye ngo umuhungu ukennye ngo igitsina gore kimukunda ni nyina gusa. Donc akundwa nawe ubibaza ngo wona shaka kubeje nk'uwo shaka ko yarababajwe cyane wumve cyane. Ashaka ko yarababajwe akaba ariyo mpamvu yavuze ivyo bintu. Reka twigarukire muri sinema cyane ko ari nayo abantu bakuzimo ako kaba ari agaciyeho no kuganira biba bikenewe. Hari filime yasohotse 2013 ndakeka. Ni filime nyene niyo filime nyene ugiye kumbwira. Yitwa Debora. Niyo nyene. Wakubiswe jido koko. Barakuje. Kuko kwanje ko ari kugiye kuva mu ndabi. Kuko kwanje ko yaravunise. Nashaka kumenya ndaza kugashyira reka ndaza kugashyiraho bakarebe. Ako koko ufite uburenganzira bwo kukerekana kuri kamera. Yego umuntu wagiye kubwira umukobwa nawe yari akiri muto umubwira ukuntu ndashaka gusubiremo ariya magambo ko yamubwiye. Ariko ubusi nibaza yuko nawe ndayibuka ariko reka mvuge. Gerageza. Yamye ni wewe mbyuse ni wewe. No kuri Debora kuri umutumba wacu wose. Ni umukobwa mwiza nakuze.
uti ndyamye ni wowe byuse ni wowe nukuri Debora kuri uyu mutumba wacu niwe mukobwa mwiza nabonye niwe mukobwa nakunze. ese iyo bavuze umutumba bavuze iki? Umutumba ni nk'umudugudu. Ni nk'umudugudu sibyo ni nk'umudugudu. Ngababwira mfite ikibazo cy'amatsiko. Uriya mukobwa mwari mwararihasorinze mwari mwarabyize ukuntu uzamubwira agahita kujidura. Rero buri ibintu bya filme navyo ibintu bya filme ni hatari ntabwo twabyize ariko gukubitwa n'umukobwa naho n'ikindi gisebo naho naronse hakiriye gihe. Mbwiza ukuri iwe byamujemo ahita kubita. Urumva nyene bitewe no kungene muri uriya mutumba ari shetani. Urumva ari shetani n'abantu bose yari yarabamaze. Acanishaho papa wiwe n'inkoko ngo bari inkoko. Hatari ariko byanse ko mu rukundo mu nyuma muri Part 2 nimba mwarayibonye Part 2 filme abamanzi n'uyize yari naba Fabiola amarira y'urukundo muri publicité iriya filme iriko nakwerekere ko filme yacu yarenze ariko sinjye ngiye kukwereka ni nayo filme yabaye ya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Barase yari ya filme yitwa Mugisha. Ndiko ndabivuga uko ahubwo no kwereka preve nogenda ndakwereka ama preve nyene. Kuki Mugisha abantu barayirebye bararira bro nanjye narayirebye ndarira ayo kwareka ariko mbwiza ukuri filme yanyu niyo yabaye ya mbere. Amba ndakubwire rero sinjya mvuga ikintu ndagisubiremo ariko filme ya Debora zasohokeye ndakeka Mugisha niyo yabanjije kuza mbere. Yabanjije kuza yasohotse mbere iravuma iragaragara turarira nacyo cyongeye turarira pe hasohoka icyo bita ya Debora. Uzi impamvu ya Mugisha yabaye ya kabiri bakinye kidini urumva ego barakinye ariko ikintu cy'idini nicyo cyagaragaye cyane. Oriyeke muri art cyangwa muri movie ntugafate kote imwe aba ari yukinisha gusa. None yaba ari amakosa ni amakosa si amakosa iyo ugiye gukina biriya ni juste kwishimisha urumva ariko ubizanye naho ngo niyo filme ugiye gupresenta ngo iza kuba gupresenta kugira ngo ize kuza muri competition aho bawibesha kuko mu bintu baza gukonta urumva bararaba iyi filme ko iri kuvuga gusa about me iri kwerekana ubuzima ariko ari ni mizima gusa sinzi ko wabibonye ariko Debora juste harimo comedy muri filme rero ariyo na filme hakubiyemo ibintu byinshi ibi byose bya muri filme hakubiyemo filme niyo havuye comedy niyo havuyemo sketch niyo havuyemo théâtre donc muri filme niho havuyemo ibyo byose rero ni kuvuga ngo iriya filme yitwa ya Debora twakinye yari filme yari kubiyemo comedy kandi harimo n'inyigisho. Cyako bro warakubiswe cyareka kubinyibutsa ntava nongera kugwara ukuboko kwanje ntava nibuka kungene kwabaye kiriya gihe basi nibura baravuze ati uyu mwana ari imigiri reka tumufashe basi tutumuhe na katipu uziko katipu kae uziko ahubwo nyuma uziko nyuma ahubwo ya shooting raswe kugenda ndamubwira ati bana ngiye kubimusubiza kuko yansebeje urazi gukubitwa jido n'umukobwa ikindi kibazo waragiye kumwishyura ari kumwishyura ariko Debora mu buzima busanzwe yari akazi nyine ubwo nicyo nagiye kukubaza umuntu wakitinga kuriya bigahita bimuza mu mutwe atari ibintu mwitoje agakubita jido kuriya buriya mu busanzwe si isasu. Debora ngira ngo sinzi ngira ngo ubonye sinzi ko afise umukunzi ngira ngo bishobora kuba yaramubereye ingaruka yo kutakunda ariko kiriya gihe nta muntu yamutereta sinzi uretse ko jewe namwinjira kimya nyene kwa kunde kwaje ngaza ndibeta n'inyuma ya kamera ngaza ndagenda nkibeta ngamubwira ati rero Debora tuve muri filme tuje mu rukundo yerega ndagukunda biri seri aragukatira yankatira ahubwo yandiriye amayera yanje y'ubusa
man kiriya gihe kuko nari muto kiriya gihe abana twateretesha amambombo utujojo doki noneho nakwambara neza nkabona ko nabirangije nabitwise watwitse tu ewana nariyanaje ngiye kuraba Debora nkambara neza ku cyangwa nkagiraho bivuga ngo wabonye muri filime mwahujwe na filime cyangwa mwari musanzwe muziranye Debora kuva tukiri bato twarakina muri Sunday school yari twasengera muri Sunday school kuko buriya twese twakuriye muri dini imwe mu itorero imwe rya Pentecote hano bagita ADPR yego twarakuranye twamenyanye ari uko je namenyanye nawe tukiri mu itorero ko nitwavuganaga ngeze muri timu noneho yo mu Burundi yitwaga baho niho rero twaciye dukina niho twaciye tumenyana none ubwo bwiza wamubonanye muri gukina filime mbere ntago wabonaga mubana muri Sunday school yari asanzwe abufise gusa kiriya gihe sha Debora rero sasa ntabwo namutuka ariko yarafise ubwiza da ariko ntabwo yandutira girlfriend wanje man oya ibyo ni ibyo uri kuvuga man ibyo ni ibyo uri kuvuga kiriya muto wacu ndamuzana mu ishusho ya kera nuvuga ngo kiriya gihe noneho mumaze gukina filime wagendaga uca inyuma ya kamera ukavuga ati Debora reka dukundane n'iki n'iki karankatiye Abanyarwanda niyo mpamvu nanjye nishakira umukunzi nabona umunyarwandakazi ndi kuwushakira ndi kureba kameramani ari kubanyereka ku mafoto uri kumbitirisha abo narekera ari kukurangaza agatuma tutikorera hanyuma noneho Debora nyuma y'icyo gihe urumva iby'inkundo byari binaniranye yagukatiye koko erega n'ubundi yari nta kuntu umuntu akujitura kuriya ngo aguhe n'urukundo sibyo se ntabwo byari gukunda ariko muri pati tu twarakuze batwerekanye twakuze ngo naramutwaye ngo une fois tubwire ko une fois mani uzigiye ko ngaho hariyo abasaza uzi ko ushobora kurengana ngaho abantu bakandaba bakanshungurira bakagira gutya sinkubeshye oya ejo hari ahantu naciye hari ikiganiro wakoranye n'umutipe wakoreye kuri Fantastic TV yego hari umusaza twahuye rero arambwira ngo uriya mutipe akantu muziho ni une fois amigo une fois aturiya wazamuje nawe nkamureba koko none kutamuzanye ariko rero niyo aba afise ibiceri naza ndabe kuko je surangira gugo iri ku isoko ubwo bivuze ngo ndi umukobwa mfite cash nshobora kuza nkagura isura yawe nkayijyana mu rugo tukamarana nk'imyaka 3 ariko sha noneho sinkubeshe girlfriend waje yababara akumbwira girlfriend wawe wakomeje witsa ni muntu ki sinamukwere ushaka ntugenda kwereka oya noneho tubwire ko umukobwa mwiza no murundi kazi utuye muri Kigali nyene mwiza sinavuga twifise n'izina rimwe urabona abantu iyo mukundanye cyane muri himbira izina ryawe n'ijyanye cyari hinduka rikaba izina rimwe urumva sinarivuga reka ndagihore ariko ni girlfriend n'umukobwa mwiza man n'umukobwa nakunze kandi nawe anyereka kankunda iyo umuntu akweretse kagukunda kandi akaba n'umuntu niyo no nkoze ikosa ashaka kumbwira ati honey baby iki hano warengere honey baby oya darling donc hano warengere garukira honey baby ako umunyamakuru nawe ashaka ko warimo ra hanyuma noneho reka tube tuvuye kuri iriya nani Debora mu Rwanda muvuye Burundi mu Rwanda mugezemo ibikorwa bigeze hehe bya sinema ibikorwa hano bya sinema urabona duhagaze neza uretse ko sinovuga ngo ni neza cyane kubera ko management nicyo kintu cya mbere kigoye ubu nta management yari management nayo novuga ko ntayo ubwo ahubwo nicyo naringiye kukubaza iyo uvuze ngo muhagaze neza nta bikorwa turi kubona ubu ushatse kuvuga iki ushobora gutangaza ikintu kimwe twigeze gukora publicité na Kanyovye
ariko sinokivuga irahari ushaka kugenda urayirabe ku Inyarwanda cinema twakoze publicité twakoze niki ariko ntabwo biraba develop ntabwo byigeze donc reka kubivuga gusa nyene ibikorwa birahari ibyo nyine niyo mpamvu twebwe twaje kugira ngo tumenye ibyo bikorwa biri hehe abanyarwanda bamenye wa mwana wariye jido ahagaze hehe uyu munsi muri sinema dufite YouTube channel yitwa baho Film TV hariko filme yitwa Umuco bagende bayirabe yitwa Umuco akaba ariyo inshuti zanje na ba Papa Deborah nyene bakinye filme yitwa Deception iriho bagende bayirabe bayikinana na bakanyonje iri kuri Impano Films Impano Films. Okay, hanyuma igikorwa noneho cya vuba tugitegereze ryari igikorwa cya vuba kirahari igikorwa kuko mu minsi nahuye n'inshuti nahuye na wa mu mama yakinye filme Mama Deborah byananezereye cyane kuko sinarizi ko ari mu Rwanda igikorwa kirahari nacyo n'ikindi kintu gihari kimbiza so Asia turavuga nta numwe tutavugana ngaha mu Rwanda umusitari urabo wa filme nka bose nguzo ni nka bose ni bake tutoba tuvugana yego ibikorwa birahari uretse je ko mfatigwa n'ishuri cyane ariko nta kindi kintu kiriko kiramfatira uretse ishuri rero nja kuvuga ati ngo ndatashe mu ndwi zibiri simba nakoze sinoba nakoze urabizi ko film isaba umwanya wo gutegura niki je ndi director ndandika filme jewe nziza ugenda urabe niyo y'umusara w'ubuzima narayanditse ndatwarana n'aba bandi twakinana nyene turayikosoza iriko bivuga ngo ikintu muri kubura ni management management nicyo kintu kibura no mu buryo bwa finance urabona ngaha mu Rwanda kugira ngo ubone n'amafaranga biba bigoye cyane ariko tubonye umuntu ashobora kudusapotinga no kudufata musaza naduhereze nazane dusinye contrat umwaka umwe cyangwa amezi 6 gusa ya avance natabarunguka muri filme cyangwa mu bikorwa by'iwiwe tuzoca dutandukana ubwo abantu badukurikiye babyumve abantu barahari hari n'umwe mu bakinye muri Deborah n'ubundi mperutse kuzana hano nawe aratubwira ati twebwe turahari abakinnyi barahari ariko turabura management umuntu uraza akadufata akashyiramo amafaranga tugakora ibikorwa bigasakuza kuri tuko twebwe twavuga niyoba yakubesha yakubwije ukuri jewe nanjye ndagigusubiriyemo jewe ndahagaze ngaha abarundi turuta gukina abanyarwanda ndabivuze uko ubwo urumva ibyo bintu babihagararaho uzi impamvu rero ngiye kubihagararaho mu Burundi abana bakoresha tanga hano mu Rwanda hafi ya bose nagiye nsura timu zimwe na zimwe naba anyihanganire reka ndabivuge ariko reka ndamwihorera ujye bivuge uzi impamvu oya ngiye gusambura ubucuti bwanjye nawe urumva ariko burahari nigeze kujya gusura ahantu hamwe gusa kandi ni mu bastar abanyine abamuzi basanzwe bakina film nta muntu ajya gukina film adafite script byamajyamba aza kuvuga what do you mean ako rero uri mu Rwanda even na Korea even na ahantu hose bigaragaza ko ntibashoboye oya none se wowe none reka ndakuvuga mwebwe mu bigenza muti tala y'umuntu giwawe ku giti kiwawe nuvuga ngo wowe uraza bakakubwira ngo uraba warakaye amagambo uvuga ukayihimbira cyane none si ibyo nibyo byo kwandika filime okay reka ndakwereka niyo tugiye kwandika script nitwandikira ibyo acteur aza kuvuga mwandike nandika scene irabivuga uku urakina umeze uku nuko ubwo se ubu amateur ubwo urumva ari professional sana ati gute none wowe waje gukora ubu bwotanga hano mu Rwanda bavuga kwiza interrogation mu Burundi niko twahira hari umwana yoje gukora interrogation akaraba mu ikaye nagira subiramo ibyo yize repetition aha bivuga ngo rero icyo nacyemera ari uko babandikira ibyo muvuga mukabifata mu mutwe mugasiga impapuro mukagenda anda guhakanya uzi impamvu twebwe dukora repetition ivuze iki ni umwitozo dukora
kandi dukora muri za nzira zose za zindi zose dushaka gukiniramo style yose ya filme haba gusara haba kurira haba uwiyemera azazane casting ngenda muzanira abana twe twaformye hano mu Rwanda baz natatoramo 10 ahubwo natatwara kundi yose izo kigira inuze azoca avuga ko reka mwereke nje ntago ibyo mbwiye sinzi reka nzazane umuntu w'umusinema mu Rwanda nawe mbahuze zana nushaka uzomuzane kuri stage duhagarare dukompete kwanza je sino kompeta nawe fisa abana nozana abantu bo muri team yiwanje je nozana bagakompeta nawe mu Rwanda nta mukinyi urimo mwakompeta wahe sheta amafaranga kwanza je ndazana umuntu ngo muri team kwanza nta muntu hari ngaha sinja naba amafilme yabo uretse karyoshe gusa abafite na story iryoshe mbaza filme je ngunda nga mu Rwanda The Secret ni filme yindi novuga ndakunda ariko ntabwo iri hejuru ya The Secret hariyo ni nka zibiri ziri nyuma hari imhanga werekinamo umurundi uzora experience y'umurundi bakinamo hari wa munyamakuru akina ndamwibagiye izina nimba bamwita sindamwibuka umurundi akabamo n'undi mukobwa akina mu mhanga nawe w'umurundi ni n'inshuti yanje na famille yiwe duturanye ngaho urumva iyindi ya kabiri nibajya basi ya filme yakabakinamo ya ubwo nyine urumva wowe ni wewe umukinyi wa mbere kugeza uyu munsi uri mu gihugu cy'u Rwanda zana dukompete shetamo amafaranga ndabizi nawe wabura amafaranga kompeta amafaranga zana amafaranga tugenda uzane Kanyovya nitwakoranye publicité none ivyo yakoze nibiki ndabikwereke none kuri telefone mbikwereke mu Rwanda reka ndakubwira ikintu ngaho mu Rwanda nasanze bashira ibintu byabo imbere kandi iyo utari umwene gihugu baha singiye gutukana urumva utari umwene gihugu n'ufise ubuvugizi buri hejuru cyane wapi kuko n'inge interview ijya publicité twakoze n'uburyo nitwaronse ubungana byitwaje iki ndumu étranger najya mu gihugu hano mu gihugu cy'abandi ya ariko nawe yoza mu Burundi ntabwo tworonka amafaranga yangana man reka dusose ntabwo yorusha na papa Debora ndakurahiye ntabwo yamurusha papa ubwo basi tubwire umuntu ugerageza mu Rwanda gukina acting no nkunda nemera gusa bose barashoboye simvuge ngo nta numwe adashoboye bose barashoboye so this is industry ni art ariko baracyakeneye kuimprovinga kuko bari munsi yawe sha uko mukisubirishamo kino kibazo rero sinzi nimba ngo tuza kukirangiza wowe uzoza n'uwo muntu w'umufilme ndakwereke timu turi kumumuzana timu yawe jereka nkwereke nzazana umwe kandi azakompeta nawe sinzomuha umwanya kuko mutari kuri review sinzomuha umwanya nzohereza umwanya nzohereza abana akana gatoya ego ndakakuzane ndagahamagare kaze ngaho kuri kamera urabe ntacyo twikomereze hanyuma wenda ni kubyumva wasanga ari no kubibona cyangwa ariko biri ntago tubizi hanyuma rero turi kugana ku musozo niko bimeze ndashaka kugira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu hanyuma tujye muri TikTok so Banyarwanda barundi namwe ba diaspora iyi ni UB TV UB Media TV wocyonda subscribe aho ngaho ukabuza nakazogera ugatera commentaire kuri iki kiganiro kiryoshe duhejeje gukora iyi ni part 1 hanye yego iyi ni part 1 sivyo iyi ni part 1 duhejeje gukora uteremo commentaire uravuga uko uvyumva nawe hama ubushoboye kudufasha kuko mu buryo bwa finance nitwishoboye mu buryo bwa finance muri no minsi nta buryo buri up tufise kandi dufise bana bari talented bakeneye gufashwa turahari abakinye film ya Debora barahari bari ngaha ngwino rero nyarukiro dufasha nibwo butuma nogenera kandi murushirizo gufollowinga UB TV kugira ngo muzore mutubonaho n'ibiganiro byacu buri munsi tuzora tubibona muhone okay ubutumwa butanze nibwo nubana utanga okay TikTok
I'm ready. Are you ready? Of course. Gatatu gukuba kane gukuramo rimwe. Ni kangahe? Sasa uwimbaza ibintu bindusha ubwenge rero je no mbaza ibintu biri bundusha ubwenge nta kintu ndi buze ko gusubiza. Mani ntabwo njya niga imibare. Ntabwo niga iyo section kireka. Wiga iki? Sindi buvuge section niga ariko je siniga mege cyangwa bya MCB byande. Ibyo ni by'abantu baba bafite. Ibyo ni by'abantu baba bafite ibindi bintu baba bakora. Ntacyo okay. Reka dukomeze. Ariko iyo nabanza gutekereza nari kugitora kuko ibyo bintu nigeze kuba umutrader. Tekereza subiramo numva. Gatatu gukuba kane gukuramo rimwe. Gatatu gukuba kane gukuramo rimwe. Bese nyene ntekereza rindira ntekereza. Uracyatekereza? Mani imibare irangora. Ni 12 kuko ni 11 11. Nibyo ngibyo. Ni muri ubwongo bwose bw'isi. Ni 11. Ubu igihe yifashe. Abanyihangarire je ntabwo imibare nayize. Twagiye ikibazo. Akandi kabazo rero sibyo? Ariko noneho mbabariye kuvuga ibintu biri bundusha ubwenge nawe ikindi kibazo noneho. Ndakubaza gatoya noneho ko kamasano amasano urayazi? Amasano waje mu Kirundi ni Bosco ni umwana wa Nyirakamana. Donc Nyirakamana ni nyina Bosco. Akaba n'umwana donc Nyirakamana umugabo witwa Kamanzi. Nyirakamana yabyaye umwana witwa Bosco. None Bosco ntago ari umwana wa Kamanzi. Ibyo byaturutse kuki? Uzi ko jera nzoganwa. Nani biyobyabwenge nwa gose nta n'ikiyobyabwenge nwa. Nibyo mubajije se? Ozi impamvu ndi kubikubwira. Biri kusaba gutekereza kandi kera nk'inwa inzoga naba natekereje cyane bikaba natoreye nyishiki y'ikibazo. None ibyo byanyereka Imana nawereka Imana nabande akazi kabo nimba umwana atawagira nimba yaramubuze nakazi ke nashaka aje kumuhinga nakazi ke byose turazinanye nakazi ke nagende ubwo se nigishaka kigende kiti byese kirandeba ibyo byanyereka Imana ni ibiki kuri kumbwira wanditse byose ni ibiki byanyereka Imana. Ese uri kumbaza mu ibintu yabyaye nimba arafite abana turazinanye se ariko tuzinanye nakazi yuke nashaka gende nashaka nimba yamugira nimba agira gute cyangwa agende kwa muganga muhigisha namukore yanjye ugende. uri kumbaza ibyo byanyera Kamana ni ibiki byanyera Kamana ubwo ngubwo je uri kumbaza namukore yanjye ugende. Hajya warimo mbaza gute hajya warimo mbaza gute Nyirakamana ngo yagize uti ngo yabuze umwana. Nyirakamana ni umugore wa Kamanzi. Nyirakamana ni umugore wa Kamanzi. Yego. Bakoze ubukwe. Nyirakamana yego. Nyirakamana yabyaye umwana witwa Bosco. Ariko Bosco si umwana wa Kamanzi. None ubwo bwa byafiriye. Nanjye nicyo ndi kukubaza. Byapfiriye. Sasa uwo Nyirakamana ni umugore wa Kamanzi. Si ibintu uri kumbaza biraba ibyo ngibyo uri kumbwira mwakabyara. Ibintu cyangwa uri kuncanga. Umugore wa Kamanzi, umugore wa Kamanzi sibyo nibi. Ibintu uri kumbaza je ruba bitabaho. Man, uwo Nyirakamana nagende nashaka. Nibindeba nibishaka bigende ntabwo ndeba je. Ndake kiganiro twagishoje. Twagishoje cyagenda ahanga ndahava. Noe Banyarwanda namwe mu nyungu ibi bintu ari kumbaza no mu nyamakuru bya Nyirakamana ngo ni umugore wa Kamanzi bihuriye n'ubuzima bwanjye. Ahubwo reka nkubaze nawe ubu ufite imyaka ingahe? Ndashaje. Ntabwo wayivugira. Ndi gutarantuza. Ikigira kandi
nanjye reka ndakubaza ni si ku TikTok se hari umugore n'umupapa bavyaye abana babiri urumva umwe agira umugore afite ibiro 50 n'umwana afite ibiro n'umugabo afite ibiro 50 umwana nawe afite ibindi biro 50 abana bose bafite ibiro 50 bombi uko ari babiri ubwo bose ibiro biri mu nzu ni bingahe bibaye desi bibaye 200 sasa bagomba transport bagomba kwiyunguruza indege bari bujemo bafite kajugujugu ipimi birijana kandi kugira ngo bave aho hantu ni mu misegonda donc reka nkuremo ibyo mu misegonda kugira ngo bave aho hantu cyangwa iyo ndege boyijamo gute bo kwitransporta bo kwiyunguruza gute indege ipimi birijana urumva kandi igomba kugendera rimwe kandi ifisemo imyanya ibiri iragendera rimwe ntago igaruka simbizi wewe nyene mbwira ukuri buvyumve abantu bibiri nyine haragenda babiri bafite abana nibazi gutwara indege ninde uzi kuyitwara umuntu nuko nibagiwe umuntu abizi n'abavyeyi ni parents babo nibo babizi ni papa wabo uzi gutwara imodoka indege na boss so nguzi kuntu bizagenda ubwo papa azajyana n'umwana papa azojyana n'umwana noneho papa umwana asigareyo papa yigarure eze izigarurara ngaho mbwira nyene no nyene komeza nyene turumva ayigarure nayigarura azongera tware undi mwana atsirwe nta gisubizo nta gisubizo nta gisobanuro ndi bubahereze ubona ibyo yambwiye bya nyina kamana nabisobanukiwe kandi cyaho banyarwanda baze kubyandika hasi babyandike namwe muradusubiza